Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда саат 14:00 белгиленген Кыргыз Республикасынын билим берүү министринин орун-басары Жусупбекова Надира Сынташевна, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун-басары Өмүров Нурлан Кубатович саат 14:00 белгиленген брифингти баштайбыз. Бул жерде сөз ушул Кыргыз Республикасындагы ушул балдардын каникулунда кандай иш аракеттер көрүлүш керек, балдар эмне менен алектениш керек, анан жалпы республикалык тестүрлөөнүн жылдыруу мына сырткары бала бакчалардын иштөөсү боюнча кыскача маалымат берилип кетет. Басма сөз жыйынды түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем наш брифинг заместителя министра образования и науки Кыргызской республики Жусупбековой Надиры Сынташевны и Өмүрова Нурлана Кубатовича в пресс-центре республиканского штаба, которая была запланирована на 14 часов. Речь будет идти о деятельности Министерства образования, по вопросам общереспубликанского теста, о деятельности детских садов, в целом по системе образования. Прямой эфир можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио. Надира Сынташевна, вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу педагогтор, ата-энелер, урматтуу окуучуларыбыз. Билим берүү жана илим министрлиги кырдаалга байланыштуу биз окуучуларыбызды жана бала бакчадагы тарбияланган балдарыбызды 2020 жылдын 8 апрелине чейин каникулга жибергенбиз. Эми 2020 жылдын 8 апрелинен баштап биз 4-чү чейректи дистанттык форматта башташ үчүн бүт даярдыктарды көрүп жатабыз азыр. Келгиле эң кичинекей бөбөктөрүбүздөн баштайлы. Бул бала бакчага барып жаткан же болбосо бала бакча курагындагы балдарыбыз. Балалык программасы ишке толук кандуу ашыш үчүн биз Баластан телеканалына, урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Баластан телеканалында ошол биздин кичинекей бөбөктөрү үчүн абдан пайдалуу, өнүктүрүүчү, тарбия берүүчү жакшынакай мультфильмдерибиз, телекөрсөтүүлөрүбүз жана окуу материалдарыбыз көрсөтүлөт. Ал эми 480 сааттык программабыз да бар, Наристе деген. Ал мектепке даярдоо да, анын эң негизги максаты ошол программанын балдарыбызды мектепке даярдоо. 480 сааттык программа боюнча азыр видео сабактарыбыз тартылып даярдалып жатат. Ошол эле Баластан телеканалында ошол видео сабактарды көрүп, балдарыбыз мектепке даярдык көрө башташат. Ошол эле Баластан телеканалында 1-2, 3 жана 4 класстын окуучулары үчүн биздин видео сабактарыбыз көрсөтүлөт. Ал бүт ошо мектеп программасынын алкагындагы билим берүү стандарттарына негизинде сабактар тартылып, ошолор бүт өзүнүн жүгүртмөсү боюнча, анын баарын урматтуу ата-энелерге, мугалимдерге эртерээк беребиз. Ошол жуманын ичинде ошол боюнча телесабактар тартылат. Ал эми 5 класстан 11 класска чейинки окуучуларыбыз үчүн ЛТРдин илим жана билим каналы, Пирамида, 5 канал, ушул каналдарда бүт атайын эртерээк берилген жүгүртмөнүн негизинде сабактарыбыз көрсөтүлөт. Бул бир жагынан. Бирок барыңыздар билгендей, толук кандуу окутуу процесси болуш үчүн биздин мугалимдерибиз окуучулар менен кайтарым байланыш болуш керек алардын ортосунда. Ошол кайтарым байланыш болсун үчүн биз мугалимдерге так алгоритм, нускамаларды жөнөттүк. Бул Zoom,
WhatsApp жана башка технологияларды колдонуп, биздин мугалимдерибиз 16 марттан баштап ошону апробация жүргүзүп жатышат. Ар бир класс жетекчи, ар бир мугалим өзүнүн окуучулары менен кайтарым байланышты түзүп, окуучулардын суроолоруна жооп берип, окуучуларга кошумча тапшырма берип, окуучулардын жумуштарын алып, текшерип, кайра аларга кайтарым байланыш жүргүзгөнгө ушул технологиялар, ушул платформалар бизге жардам берет. Эки жактуу, мен кайрадан жыйынтыктап коеюн. Бир жагынан бул телеканалдардын жардамы менен видео материалдар, видео сабактарды берүү. Экинчи жагынан мугалимдерибиз кайтарым байланышты түзүп, ар бир окуучусу менен бир эле убакта, мисалы Zoom программасы 25-30 окуучуга чейин байланыш түзүп, видео платформада суроолоруна жооп берип, тапшырмаларды берип, тактап, ушундай толук кандуу дистанттык форматта окутууну жүргүзө алышат. Келгиле баарыңыздарды мындай толкунданып жаткан суроолор бар. Бул жалпы республикалык тестирлөө. Азыркы учурда жалпы республикалык тестирлөөнү биз кадимки эгерде режимде иштесек каттоону аяктап калмакпыз. Бирок ушул кырдаалга байланыштуу биз каттоону азыр токтотуп койдук. Бир аздан кийин кырдаал жөнгө салынгандан кийин биз жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуларды каттайбыз. Каттагандан кийин анан жалпы республикалык тестирлөөнүн өзүнүн тапшыра турган мөөнөтүн бир аз жылдырабыз. Негизинен ушул суроолор, бирок ушул жерде бир кайрылып кетет элем учурдан пайдаланып. Урматтуу ата-энелер, азыр чоң жоопкерчилик сиздерде. Ошондуктан биз Билим берүү жана Илим министрлиги биз сиздерге азыр кайрылуу даярдап койдук. Эртең Билим берүү жана Илим министри Каныбек Абдываситович өзү сиздерге кайрылуу жасайт. Жана биз маалымат коммуникациялык технологияларын колдонуп туруп, бардык ата-энелерге ошол кайрылууну жеткиргенге аракет кылабыз. Эң негизгиси, урматтуу ата-энелер, балдар менен үйдө, балдар дайыма үйдө болгондуктан жагымдуу психологиялык кырдаал жаратып, иш күнүн абдан туура жакшы түзүп берсеңиздер, биз да сиздерге жардам беребиз. Мектепке чейинки курактагы балдарга, балдардын ата-энелерине өзүнчө сунуштарды, андан улуураак балдардын категорияларына өзүнчө сунуштарды жөнөтөбүз сиздерге. Бирок эң негизгиси ошол тазалыкты сактап, телеканалдардан берилүүчү сабактардын жакшынакай жүгүртмөсүн алып, туура иш күнүн, спорттук кандайдыр бир машыгууларды кошуп, көркөм адабий китептерди окуп, эң негизгиси ошол үйдө биз абдан суранабыз, ошол жагымдуу психологиялык кырдаалды жаратып, балдарга мүмкүн болушунча болгон колуңуздардан келген шарттарды түзүп берсеңиздер, анда биз 4-чү чейректи дистанциялык форматта ийгиликтүү аяктай алабыз. Чоң рахмат. Нурлан Кабатович, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Сиздердин маалыматтарга кыскача бул ортоңку, жогорку жана баштапкы баскычтагы билим берүү системасындагы сиздерге маалымат бере кетсек, жагдайга байланыштуу билесиздер, азыркы жогоруда аталган баскычтагы студенттердин бардыгы кезексиз каникулга таратылган. Ошол себептен азыркы учурда окуу процесси үзүлгүлтүккө учурабаш үчүн 16 марттан тарта жогорку окуу жайларда студенттер бардыгы тең ошо дистанционно окуу процесси жүрүп жатат. Бул дистанционный технологияларды окуу процессине колдонуу үчүн бул биздин жогорку окуу жайларга бул бүгүнкү күндө жаңылык эмес. Себеп дегенде 2010 жылдан бери басымдуу бардык көпчүлүк вуздарда ошол дистанциондук окуу технологиялары киргизилип, толук кандуу иштеп келаткан. Бардык көбүнчө жалпы вуздардын негизинде өзлөрүнүн окуу процессин башкаруу тууралуу маалымат системалары толук кандуу иштеп келген. Буга чейин колдонуп келген. Анын ичинде негизги компоненттер бул электрондук деканат, ар кандай порталдар, ошол эле электрондук методикалык комплекстери, ар кандай видео контенти болобу, электрондук ресурстардын бардыгы ар бир окуу жайдын өзүнүн порталына жайгаштырылып келип, негизи эле ошол студенттер ошол кошумча материалдар катары окуп келген. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жогорку окуу жайларында окуу процесси бул экинчи жарым жылдыктын
семестрі жүріп келатат, и ошол эле дистанционный режимде ошол эле окуу процесси аягына чыгат. Мындан айта кетчү нерсе, бир орчунду мүмкүн студенттерди кичине көйгөйүнө тийген маселелерге токтоло кетсек, биздин оюбуз боюнча азыркы учурда студенттер өз үйлөрүндө болгондуктан азыркы жагдайга байланышка карата контракт окуу үчүн контракт төлөмдөрү боюнча бир нече суроолор келип түшүп атат. Ал жаатта бул министрлик тарабынан билесиздер бир иш-чараларды карап атабыз. Себеп дегенде ар бир окуу жайы, жогорку окуу жайы өзүнүн студенттери менен ошол келишимдин негизинде жүргүзүлгөн. Ошол жаатта ар бир университет ошол өзүнүн окуу жайынын ичиндеги комиссиялардын негизинде карап, ошол студенттердин мүмкүнчүлүгүнө жараша ошо окууга төлөнчү контракт ченемдерин кийинки убакка жылдырганга ошондой бир варианттар, опциялар, альтернативдик жолдор менен каралып жатат. Бул маселе ойлойм ар бир жогорку окуу жайлары өзүнүн алкагында ошо комиссиянын негизинде ал жагын карап бул маселе чечилиш керек. Студенттер менен кайтарым байланыш боюнча айтып өткөндөй, ар бир окуу жайынын басымдуу көпчүлүгүндө, мисалга айта кетсек, информация маалымат системасы АБН деген кеңири жайылган. Ал жакта бардык мүмкүнчүлүктөр, ошо окуу материалдарын студентке жеткирүү, ар бир мугалимдин өзүнүн өздүк кабинети аркылуу ар бир студент менен түз байланышы, чат режимде, видео, вебинар опциясы да каралган. Ар кандай файлдарды, документтерди ар кандай форматта кетирип кайра алмашылган. Ошондой эле электронный зачетный книжка деген документибиз уже 5 жыл, 6 жылдан бери кирип толук кандуу иштеп келген. Бул жагынан эч кандай тоскоолдук жок, жүрүп жатат. Андан сырткары ар бир мугалим өзүнүн методикасына жараша ошо жогорку окуу жайларында ар бир студент менен коммуникациялык каналдары түзүлгөн. Электронный почта, ар кандай мессенджер, WhatsApp дейбизби, Skype дейбизби, бардык жагынан келген. Эми бул жерден айта кетчү нерсе, бир маселе чыгышы мүмкүн. Көпчүлүк эле студенттерде мүмкүн ошо интернетке азыркы учурда кээ бир студенттер үйлөрүндө отургандыктан ар кандай себептен интернетке кокустан байланышы болбой ошол сервистерге мүмкүн кээ бир студенттердин мүмкүнчүлүгү болбой жаткандыр. Ал жаатта азыр министрлик тараптан бул мамлекеттик информациондук технология жана байланыш комитет аркылуу иштер жүрүп жатат. Биз ошол окуу жайлардын мүмкүн ресурстарын, электрондук ресурстарды, порталдарды ошо интернет жок, бирдик трафиги жок, ошо операторлор аркылуу бекер мындай доступ бергенге мүмкүнчүлүктөр карап бул маселе чукул арада чечилет. Андан сырткары азыркы учурда биздеги мамлекеттерге операторлор, сотовый операторлор дагы бизге өзлөрүнүн жардамын көргөзүү ниетинде кайрылып атышат. Алар менен биргеликте мисал айта кетсек, мүмкүн ошо АБН системасындагы Келбил деген мобилдик тиркеме бар. Ошол мобилдик тиркеме аркылуу ар бир студент өзүнүн бааларын, ошол эле мугалимдер менен байланышып, кайтарым байланыштарын түзүү жагын оңойлотуш үчүн түзүлгөн атайын мобилдик тиркеме бар. Ошол мобилдик тиркемелерди мүмкүн ошо сотовый операторлор менен колдонгонго бирдиксиз интернет трафигин эске албаган варианттарын азыр карап бул маселени дагы чечебиз деген ойдобуз. Эгерде бул жагынан биздин сотовый операторлор дагы жардамга келип, жардам көрсөтө болуш керек. Эми эгерде ортоңку билим берүү баскычта ал жакта көптөгөн колледждер бар. Ал жакта да студенттер азыр каникул убагында болуп турат. Ал жаатта бул жакта соцсервис мамлекеттик мекемеси менен бирдикте, ошол биздин колледждер менен бирдикте азыркы учурда жалпы бир ошол ортоңку билим берүү баскычындагы программаларды, ошону электронный контент бир жалпы бир портал жасалып ишке киргени турат. Бул ачык Moodle платформанын негизинде жасалып атат. Ал жакта азыр болгон электрондук ресурстарды жүктөп, ошол жактуу бир студенттерге маалымат түзөт. Бул билесиздер, бул ар бир жогорку окуу жайлары, ортоңку окуу жайлары өзлөрүнүн
башкаруу маалымат системалары, электрондук порталдары бар. Мугалимдердин буга чейин эле жогоруда айтылгандай электрондук ресурстан бардыгы колдонуп келген. Ошолор азыр толук кандуу ар бир вуздун, ар бир окуу жайынын мүмкүнчүлүгүнө жараша ишке берилип, студенттер менен бардыгы. Бул азыркы учурда биздин өзүбүздүн ушул жагдайга тууралуу планыбызга карата бул семестр студенттер үчүн өз убагында аяктайт. Ал жагында студенттердин суроолору болушу мүмкүн. Бул мамлекеттик аттестационный комиссия деп коет. Ошо экзамендерди кантип беребиз, кээ бир дипломдордун бүтүрүүчүлөр кандай жактайбыз, кандай болот деген жаатында дагы альтернативный бир механизмдерди, процедураларды карап чыгып сунуштап атабыз. Биз азыр басымды буга чейин эле айта кетчү нерсе, бул ата мекен тарыхы боюнча мамлекеттик экзаменди ар бир студент компьютерный тестирование аркылуу жүргүзүлүп келген канча бир жылдан бери. Бул бардыгы толук кандуу иштеп, өзүнүн эффективдүүлүгүн көргөзүп келген. Бул колдонулган практика болчу. Ошол жаатта бул жагынан бардык техникалык инфраструктура жагынан, бардык жагынан база бар. Ошондуктан бул жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация экзамендерин бул дистанттык режимде же онлайн режимде өткөрүү жагы дагы каралып, азыр механизмдери иштелип каралып атат. Экинчиден, диплом защиталар боюнча көптөгөн вуздар буга чейин практикада колдонуп келген. Мисалы, студент академиялык мобилдүүлүктүн алкагында бир совместный чогуу бир программалардын негизинде Россияда окуп жаткан болсо, бул диплом защиталарды ошол эле Россиядан түз видеоконференц система аркылуу защиталарды көп университеттер практикалап келген. Бул жагынан дагы буга чейин калыптанып калган, практика жүзүндө ишип жүргөн механизмдер бар болчу. Мүмкүн диплом защиталарды дагы ошол онлайн режимде Skype видеоконференция, ар кандай мессенджерлердин жардамы менен өткөрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Ар бир вуз муну карап, бул жагындагы онлайн режимде, дистанционный режимде өткөргөнгө толук кудурети жетет деген ойдобуз. Эми бул приемный, булда дагы бир маселе бар. Бул жогорку окуу системасында бул жайындагы жылына билесиздер, ОРТнын жыйынтыгынын негизинде кабыл алуу комиссиялары ар бир окуу жайда жүрөт, ортоңку окуу жай болобу, жогорку окуу жайларда. Бул жагынан буга чейин эле санариптештирүү планынын ошо жылдын алкагында биздин планда иштеп келаткан болчубуз. Буга чейин дагы айтылган ошол эки талондорун онлайн режимде таштоо программасы иштелип жатып, аягына чыгайын деп калган учур келип калды. Ошондуктан бул жагдайга байланыштуу, эгерде талап болсо, приемный компанияны дагы ошо онлайн режимде, дистанттык режимде ар бир студент ошо талондорун электрондук түрдө салып, бул жагынан приемный компанияны киришини толук онлайн түрүндө, дистанттык режимде түргөнгө программасы, сервиси иштелип чыгып, аны дагы кое бергенге мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Бул маанилүү кошумчалоо да, электрондук окуу материалдары да бизде иштелип чыккан. Бул башталгыч класстар үчүн бул ай билим, бардык предметтер боюнча интерактивдүү режимде абдан кызыктуу балдарды ошол материалдарын өздөштүрүүгө шарттар түзүлгөн электрондук окуу материалдарыбыз. Муну Нурлан Кубатович айткандай эле, жана биздин порталга ошолардын баары жүктөлөт. Окуу деген жакшы өзүбүздүн порталыбыз бар. Ошол жерге жүктөлөт дагы, баардык окуучуларыбызга бул мындай алса болот да, жүктөп алса болот. 5 класстан жогорку класстарга чейин бул биздин электрондук окуу материалыбыз бул билим булагы. Ал жерде дагы баардык предметтер боюнча интерактивдүү режимде тартылган, абдан жакшы апробациядан өткөн окуу электрондук материалдарыбыз.
Андан тышкары 40 электрондук окуу китептерибиз иштелип чыкты. Ал жерде аудио материалдар, видео материалдар, мисалы тажрыйбаны көрсөтүү ошол жерде ар кайсы предметтер боюнча жана балдар аткара ала турган комплекстүү тапшырмалар, тесттер. Окуу материалдары электрондук форматтагы окуу материалдар болбосо дагы биз дистанттык ушул форматка бара албайт болчубуз. Анан ооба кырдаалга байланыштуу биз дистанциялык форматка барып жатабыз. Ошондуктан билим берүү жана илим министри Каныбек Абдываситовичтин өз жеке демилгеси боюнча республикалык масштабта мугалимдер үчүн конкурс сынак жарыяланды. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ар бир чыгармачыл жакшы иштеген мугалимдерибиз көп эмес, алар көп. Алар аз эмес, алар көп. Алар 26 марттан баштап ар бир райондо уюштуруу комитеттери түзүлгөн. Ошол уюштуруу комитеттерине өзүнүн видео сабактарын тартып анан жөнөтсө болот. Эң жакшы видео сабактарды тарткан мугалимдерге абдан жакшы белектерибиз бар. Ошолорду ыйгарабыз дагы. Бир жагынан мугалимдерди шыктандырып жатабыз. Экинчи жагынан биздин видео материалдарыбыз, электрондук окуу материалдарыбыз көбөйөт. Жана ошол эле порталга бул окуу материалдарын дагы ошол жерге жүктөп коебуз. Эгерде мүмкүн болсо эми расмий тилде өтсөк, анан дагы бир суроо, жана сиз айткан Нурлан Кубатович, контракт боюнча балдардын, ошол студенттердин контракттары кандай болот? Ошону дагы коомдо сурап атышты да. Бул контракт боюнча негизи ар бир вуз, ар бир колледж контракттык негизде окуп аткан студенттер менен өз ара ортосунда келишим түзүлгөн. Ошол келишимдин алкагында ошол эки жагдайга байланыштуу ар бир вуздун, окуу жайдын алдында өзлөрүнүн комиссиясы бар. Ошол эки комиссиянын негизинде ар бир студенттерге ошол эки контракттын төлөмүн ары жылдырганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Бул дагынан министрлик тарабынан көрсөтмө ошол эки ар бир окуу жайларга берилген. Ар бир окуу жай өзүнүн ичинде бул маселени чечип беришет. Жанагы дистанциялык окууга байланышууда акча талап кылынып атат деп да айтылып атат. Ушу канчалык деңгээлде чындыгы бар? Дистанттык форматка өтүүдө бүт мамлекеттик, муниципалдык биздин билим берүү уюмдары республикалык бюджеттен каржыланат да. Биздин бардык педагогдор, мектепке чейинки билим берүү уюмдары, мектептик билим берүү уюмдары бардыгы дистанттык форматка өтөт дагы, республикалык бюджеттен каржылануучу эле ошондой кадимки айлык акысын алып окутушат. Эч кандай кошумча кандайдыр бир каражаттарды талап кылуу же болбосо кандайдыр бир башка эч нерсе жок. Биз мына бүгүн эле саат 11-де билим берүү жана илим министрлигинде министр баш болуп бардыгыбыз бүт райондор менен райондогу билим берүү бөлүмдөрүнүн, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен жолугуштук. Ал жерде дистанттык форматка өтүүдө кайсы так милдеттерди алар аткарыш керек, жетекчилер кандай милдеттерди аткарыш керек, мугалимдер жана бүт эксперттер, методисттер кандай милдеттерди аткарыш керек экендигин абдан так талкууладык. Бул жерде мындай чындыкка эч кандай дал келбейт. Дистанттык форматта 4-чү чейректи аяктоону кадимки эле биздин каралган, ошо бюджетте каралган акча каражаттары менен эле айлык төлөнүп эле педагогдорго ошентип уюштурабыз. Чоң рахмат. Анда, дорогие гости, тогда на официальном языке тоже скажем, наверное. Уважаемые педагоги, уважаемые родители, наши дорогие дети, Министерство образования и науки Кыргызской Республики в связи со сложившейся ситуацией в нашей стране с целью непрерывности образования и усвоения учащимися образовательных стандартов предлагает с 8 апреля 2020 года дистанционную форму обучения в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях республики. Сейчас хотелось бы мне, конечно, больше обращения сделать акцент для родителей. Уважаемые родители,
Вам нужно организовать просмотр телевизионных уроков согласно расписанию и утвержденному графику. Информацию можно получить и на сайте министерства, и через учителей, и через отделы образования на местах. Для детей дошкольного возраста, а также обучающихся в классах предшкольной подготовки и для учащихся 1-4 классов просмотр развивающих, познавательных телепередач, видеоуроков будет у нас демонстрироваться на канале «Баластан». Для обучающихся 5-11 классов это на канале ЛТР «Илим-Билим». Мы предлагаем использовать в целях увеличения возможностей доступа к обучению и иные источники. Эфир других телеканалов, будет дополнительная трансляция видеоуроков на кыргызском и русском языках. У нас будет открытый образовательный ресурс, куда будут размещены все образовательные ресурсы. Многие компании тоже к нам обращаются, и, надеюсь, мы все с вами широко будем использовать все их возможности для того, чтобы использовать именно в дистантном формате обучения различные приложения. Мы очень просим вас обеспечить и помочь ребенку в организации участия в процессе онлайн-урока, осуществлении взаимодействия и обратной связи с классным руководителем или учителем-предметником через приложения WhatsApp, Telegram, Zoom. Организовать чтение учебной и художественной литературы, включая совместное чтение, просмотр телевизионных образовательных программ, направленных на самообразование и развитие детей. Осуществлять постоянный контроль над правильным распределением времени, включая время провождения детей с гаджетами, с мобильными телефонами, компьютерами, с обязательным проведением физкультурных пауз в течение дня. Здесь очень важно организовать весь режим дня каждого ребенка, невзирая на то, что если даже ребенок постарше, но все-таки посоветоваться и использовать все наши рекомендации. Сегодня, завтра для всех педагогов, для всех образовательных организаций и для всех родителей мы отправим, используя различные коммуникационные, информационные, коммуникационные технологии, все наши рекомендации. Максимально в целях предупреждения и недопущения дальнейшего распространения коронавируса, пожалуйста, максимально исключить пребывание ребенка вне дома, проводить на систематической основе профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасной среды, обязательное обеззараживание посуды и поверхностей в помещениях с использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств, влажная уборка, проветривание помещений, в которых постоянно находится ребенок. Министерство образования и науки Кыргызской Республики надеется, что при максимальном содействии родителей у нас дистанционный формат образования именно, чтобы завершить учебный год, он пройдет успешно. С одной стороны, это просмотр телепередач, познавательных, развивающих для наших детей, и видеоуроков. С другой стороны, это помочь ребенку для того, чтобы была обеспечена у него обратная связь со своими учителями. И с третьей стороны, это у нас есть учебные ресурсы для малышей, это iBilim, это с 1 по 4 класс, это по всем предметам, снятые в интерактивном режиме для того, чтобы дети могли легче осваивать этот материал. И для старшеклассников с 5 класса начиная это Билим Булага. Точно так же на этом портале и на всех мобильных приложениях у нас будут закачаны 40 электронных учебников. Это и аудиоматериалы, и видеоматериалы, и очень интересные презентации с объяснением учебного материала, которые включают в себя комплексные тесты, разные проверочные упражнения и задания. И мы надеемся, если в каждом доме каждый родитель создаст благоприятную психологическую среду и создаст всевозможные условия для того, чтобы наш ребенок дистанционно прошел материал 4 четверти, то у нас учебный год мы завершим успешно.
Я хочу в конце ответить на вопрос об итоговых экзаменах, об ОРТ. Мы чуть позже дадим еще дополнительную информацию о том, как мы завершим учебный год. Это все, что касается и переводных экзаменов, и итоговых экзаменов. Ну, то, что касается общереспубликанского тестирования, естественно, процесс регистрации на общереспубликанское тестирование начался, был начат, но он не завершен. Поэтому при благоприятной ситуации мы вначале завершим регистрацию на ОРТ, а затем мы передвинем сроки ОРТ. Спасибо. Нурлан Гуатович, вам слово. Хотелось бы отметить немножко вкратце, да, о тех моментах, как в данном случае, на данный момент, на сегодняшний день продолжается организация учебного процесса в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях нашей страны. Как вы знаете, с момента объявления преждевременных каникул студенты вузов, они были отпущены на каникулы, и вот в этой связи уже учебный процесс, то есть второе полугодие этого учебного года уже продолжается в удаленном режиме. То есть до этого, если брать вузы нашей страны, как мы знаем, дистанционно-образовательные технологии, принципы, модель дистанционно-образовательных технологий вообще уже в нашей стране, в частности в наших вузах, уже было внедрено, можно сказать, уже 2010 года. До этого во многих вузах, большинство вузов, почти все вузы, можно сказать, они до этого используют уже свои информационные системы по управлению учебным процессом. В частности, в большинстве вузов используется информационная система АБН, где она включает какие компоненты, такие как электронный деканат. То есть это означает, что каждый студент, то есть оценка каждому студенту уже вставляется в электронную ведомость. Там есть также электронная зачетная книжка, транскрипт. И в то же время данная информационная система уже предусматривает, включает в себя такие функционалы, как возможность вебинара, режим чат, обмен файлами и личный кабинет каждого студента и личный кабинет каждого преподавателя. И также в компоненту таких информационных систем, которые внедрены уже во всех почти вузах, предусматривают и образовательные порталы, то есть где есть электронные учебно-методические комплексы, различные оцифрованные книги, видеоматериалы и так далее. Также данная информационная система предусматривает, включает в себя, можно сказать, сервис выставления оценок, проведения модулей, проведения тестов и тому подобное. То есть эти технологии уже во многих вузах внедряются уже давно, и на данный момент они не являются для системы высшего образования и, в частности, среднего образования новшеством. И исходя из этого, уже с момента объявления каникул второе полугодие уже непрерывно продолжается. И в данный момент на сегодня по учебному графику многие вузы провели промежуточные модули, промежуточные экзамены посредством информационных систем. Касательно здесь я бы хотел отметить некоторые моменты, которые все-таки создают некоторые проблемы, возможно, и для студентов в частности, и, возможно, в какой-то степени для вузов, с учетом сложившейся ситуации. Это первое, хотелось бы отметить. Во-первых, все данные, обратная связь с учителями, удаленный режим работы, обучения студентов, это связано с наличием выхода интернета, это все онлайн происходит. И вот в этой связи, возможно, у многих студентов могут быть проблемы с доступом к интернету. Вот в этой связи со стороны Министерства образования мы проводим соответствующие работы с операторами сотовой связи, чтобы они дали возможность открыть доступ без трафика к образовательным ресурсам. И вот в этом плане уже мы сейчас формируем
такие открытые образовательные ресурсы, где студенты могут иметь доступ уже без трафика интернета. Также многие информационные системы предусматривают, ну, например, если взять информационную систему АБН, в которой широко используется во многих вузах, есть мобильное приложение Келбил, с помощью которого студенты имеют доступ к своему кабинету, и с помощью этого мобильного приложения они имеют сервис обратной связи с преподавателями и доступ к электронным ресурсам. И, возможно, мы начали с помощью операторов сотовой связи, мы начнем прорабатывать вопрос для того, чтобы обеспечить, возможно, бесплатный доступ к этим мобильным посредством этих мобильных приложений к самому контенту электронных образовательных ресурсов. Касательно, так как в данный момент все студенты и преподаватели занимаются учебным процессом в удаленном режиме, и мы периодически получаем информацию, что преподаватели, можно сказать, в системе высшего образования до этого и в обычном режиме работы они имели коммуникации со своими студентами посредством электронной почты, посредством различных мессенджеров, и в плане обмена информацией, в плане коммуникации, обратной связи мы не видим никакой преграды, и это как раз таки в данный момент, можно сказать, никак не отражается на обратную связь преподавателя и студента. Наиболее наболевший вопрос, который к нам поступает, возможно, вопрос оплаты стоимости обучения, то есть контракт оплаты. Вот в этом плане хотелось бы отметить, что так как каждый вуз заключает договорные отношения со студентами по оплаты, и в связи со сложившейся ситуацией все-таки вузы будут, надеемся, что они рассмотрят этот вопрос и дадут возможность студентам пересмотреть график, возможно, оплаты. Еще один момент, касательно который вытекает, да, для вузов стоит задача, встает вопрос, как завершить второе полугодие этого учебного года, как провести государственные аттестационные комиссии, как провести дипломные защиты. Хотелось отметить, что вот в этом плане это не новизна, потому что мы здесь знаем, что государственные экзамены по отечественной истории уже много лет проводятся с помощью компьютерного тестирования. Для этого имеется уже тестовая база данных, программа, своя платформа есть. И в данном случае для вуза это не предоставляет особой сложности организовать государственную аттестационную комиссию в удаленном режиме. Во-вторых, касательно защиты дипломных проектов, если, конечно, с учетом того, что с учетом сложившейся ситуации, есть возможность, хотел сказать, есть возможность провести защиту дипломных работ в онлайн-режиме, удаленным доступом. До этого хотелось бы отметить, что многие вузы в нашей стране до этого имели практику, есть определенный кейс. Многие студенты в рамках академической мобильности студентов они защищали дипломные проекты, совместные дипломные проекты между двумя вузами. Многие вузы это практиковали, то есть в режиме реального времени они защищаются через видеоконференц-систему. И если к этому подойти более основательно, для наших вузов, с учетом их потенциала, с учетом инфраструктуры, мы не видим никакой преграды. В случае надобности, конечно, провести защиту дипломных работ в удаленном режиме. Касательно, с учетом данной ситуации, это уже в зависимости, когда будет проведено ОРТ, для вузов есть приемная кампания. И вот в этой связи хотелось бы отметить, что в рамках плана по цифровизации мы уже пару месяцев тому назад начали проект. Это автоматизированная информационная система онлайн-зачисления в вузы. И вот в этой связи, в принципе, на данный момент мы можем решить данную задачу, то есть есть возможность провести приемную кампанию полностью в онлайн-режиме.
То есть это означает, у нас будет единая система, где абитуриент, выбирая ту или иную специальность, он может бросить талоны на любой вуз, на любую специальность, независимо, где он находится, через онлайн-платформу. И данная система позволяет уже ранжировать, и с помощью данной информационной системы есть вполне возможно реально организовать прием в вузы по стране, независимость от формы собственности провести онлайн. В случае при надобности есть потенциал для того, чтобы организовать приемную кампанию в удаленном режиме посредством онлайн и цифровых IT-технологий. Динара Санташевна, вот такой вопрос был, тоже в обществе поднимали, то, что требуют деньги за подключение в дистанционном обучении. Насколько это правда? Дистанционный формат обучения не предполагает каких-либо дополнительных трат. Все педагоги дошкольных образовательных организаций, школьных общеобразовательных организаций, они, естественно, зарплату педагоги получают из республиканского бюджета. Мы остаемся в этом же формате и просто переходим на дистантный формат, но наши педагоги работают дома, но работают дистанционно. И поэтому их зарплату мы оплачиваем и обеспечиваем, с одной стороны, просмотр через телеканалы уроков и развивающих, познавательных, хороших передач. С другой стороны, наши педагоги постараются обеспечить обратную связь с каждым учеником. То есть тот обычный учебный процесс, он переносится на дистанционный. И поэтому здесь, что в государственных, что в муниципальных образовательных организациях, не требуется какая-либо дополнительные средства. Поэтому, уважаемые родители, как вы обучались ранее, вот в таком же формате будете обучаться, но дистантно. И никаких дополнительных каких-то трат ни в одной школе не требуется, ни одной школе. Нурлан Владович, вы на государственном языке сказали, что насчет продления контрактов можете на официальном тоже сказать? Как будут оплачивать или какие-нибудь льготы будут для контрактников в вузах? Ну, касательно для контрактников вузов, каждый вуз заключает договор со своим студентом, который обучается по контрактной форме обучения, и в рамках этого договора указываются условия оплаты, стоимость контрактного обучения и тому подобные моменты. Но в связи со сложившейся ситуацией со стороны Министерства образования было рекомендовано вузам, чтобы посмотреть возможности пересмотра графика оплаты контрактов. И поэтому, вот, исходя из этого, хотелось бы отметить, что каждый вуз в рамках своих договорных отношений со студентами, надеемся, что они решат данный вопрос на взаимовыгодных условиях, как для студента, как и для вуза. Все. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын билим берүү, илим жана илим министринин орун басары Жусупбекова Надира Санташевна жана анын кесиптеши Өмүров Нурлан Кубатовичтер болду. Ушул биздеги билим берүү жаатындагы азыркы көйгөйлөр боюнча кандай маселелер болуп жаткандыгына баарына түздөн түз жооп беришти. Коомдо көтөрүлүп жаткан маселелерге да жооп беришти. Бүгүнкү брифингде Түз заводун ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинин ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп алдыңыздар. Чоң рахмат, саламатта калыңыздар.